Ningkong nga penpaw ya kanijing panmap siya baro kilat patay kubor bakala don ka jing bakala ya kakirting yung presiden ka KSU Karbianglong District uba Banjir Saring ba umday presiden bat umdon kasing KSU habok Karbianglong kumta nga kirpat ya pibaro kilat patay kubor na Meghalaya Bansyabha Panshim ya kane kum kajing permap ya kajing baklayo nga kulay sibun kadai lingba jonga bangala ay kubor baklay ya Banjir Saring bad uday presiden jong ka KSU hakaba hakajing shisha kum shim la uday presiden te kumta syabha ban pediang ya kane kajing kirpat barit jonga apin syabha ban nom syau bat ngapan mapru nakaliang jonga halor kane kajing bakla jonga kulay sibun Agani kupor na penpaw ya ka jing panmap na barok kilat patay kubor bangala penrem ya pi bapila patay ya kubor klem jing syai bangade presiden ka KSU Karbianglong District Committee balami na kiwe kili lat patay kubor la ki news channel hakabaya day bat kane ka clarification banga ai na kwa ban pensyai bangam de presiden ka KSU Karbianglong District Committee namar ngim pat yo kajing pen scam kajing keno bangade presiden ka KSU Karbianglong District Committee ha kubor balami ha kapor bangilet kendu yagi pardo parasnam ha khanduli manmanra ka chongsuk chon sign ha prengki khasi penar batki karbi kadai ka jing sing tu bakla kiba pas dane kiba pathai yaga kubor syakilat pathai kubor na po Karbianglong na kwa ban pensyai ngam deu presiden KSU Karbianglong District Committee kumta na karpat yakilat pathai kubor na Meghalaya ban Sngyobha ban shim ya kane kum kajing panmap bat jik pensyai ya kijing bakla dunga tungin ya imlang inya salang inya trelang da ka bajing sing tu kubli shibun